Dragi moji, znam da je puno vas koji svakodnevno dolazite na Šibensku pijacu, da ovdje imate svoje prodavače, svoje bakice kod kojih kupujete. Isto je tako, priznaćete, istina da svakodnevno dolazeći na pijacu vidite uvijek iste ljude, ali znate li što o njima? Tko su ti ljudi, šta stoji iza njihove životne priče, kakva je zapravo ta njihova životna priča, a svaki dan ih srećemo. Evo recimo, pretpostavljam da je puno vas uočilo jednu bakicu koja pogrbljena svaki dan sjedi na škanjelu ovdje na ovoj uzbrdici na putu prema Šibenskoj pijaci i plete terluke i vunene bičve. I većina nas se pita, pa čemu to? Mislim, ko to više kupuje? Ko kupuje terluke? Ko nosi terluke? Ko nosi te bičve? I zašto to ta bakica radi? Ona je ovdje na pijaci svaki dan od 7 do 13 sati, kao da je ovdje zaposlena. Riječ je o Anki Smolić, koju ćete sada upoznati. Vrlo zanimljivoj dami koja ima, vjerovali ili ne, čak 88 godina. Idemo do nje. Dobar dan! Dobar dan. Ja kažem, vi ovdje svaki dan stojite ko da ste zaposleni na pijaci, od 7 do 13. A ja se neću zatvoriti u kuću. Ja sam od obitelji radne i poštene i dobre. I skuvan malo prave kave ili čokolina ubacim u mliko. I malo ubacim kruva, toga se ne ide na pijacu. Još glava radi, a snage nema. A glava radi još. Ja volim raditi, to mi je uživanje, to mi je sve, cijeli život. A nije samo usta teške dane. Jako ima 88 godina. Što je ovo sve vi sami pletete? Sve sama, sve. Sve, još znate sve. Jer sam vam rekla, glava radi, snage nema. A ko kupuje ove čarape, terluke, se to još nosi? A ovako, srednje žene. A ovo pletem za stare žene, ove crne. To mi je naručili su. Onda ovo ja ne kupujem, nego žene me čisto u ormare pa mi dadu. Kaže, baba, bolje ti da ti iskoristiš nego da baci. Pa je to pametno, ali da je? Turisti škrt, oni ponesu novaca za živiti, za hranu, za spavanje, za šetnju, za prevoz, a nisu za ove sitnarije puno kupovati. Treba za glavno novce čuvati. Šta ste vi u mladosti radili? Niste samo pleli terluke i čarape? Aj, meni, brala ove trave, čajove za rakiju, na vriće ja sam to brala. Po onim brdin, pa onu mišanci učinim, pa za travarcu. Ošlo je u Sloveniju, ošlo je, a nema gdje nije ošlo. Po punu vriću ja sam priko brda nosila onih trava. I po bilcem tražila trave, ive pa mišancu. Tu bi trebalo biti 10 vrsta trava. Puno sam radila, eto. Puno i kopala i kravu držala, koze držala, blago držala. S mužom ziđala okolo naokolo, okolo vrtliće. Ovako je zid uski i ovo uski, a oda sam cviće sadila, svake vrste cvića. A jeste lako živjeli u životu? Bili ste udani, imate dice, kako vam je bilo? Ima sine i čer. Čer je dobra, ima unučad i sin ima isto unuče i 2 dice, ja 2 rodila. Eto. A ko sad šije više ili krpa? Ko krpa više? A stare žene. A mlade ne znaju ni krpiti. Ne znaju. Ja mašinu imam, ja sam kupila mašinu u ratu, starinsku, preko novina u Solari sam zvala. I dogovorili se gdje ćemo se naći kod gospe Svetog Jere. Dogovorili se da ćemo se tute naći, ja sam kupila starinsku mašinu. I ona je meni zlata vridla i mojom obitelji, meni za sve. I ona kaže, slušaj, ja male oglase, ja sam to odredila. Prodajem starinsku Singercu. A koji broj? Taj i taj. Ja uvatila broj i tako se dogovorili i kupila je. I malo je slabije, nije dugo radila, stara žena bila. Onda ja zvala majstera, njura zalatio. Ja gotova je. A kad je sastavio stroj
A mi smo po geni rukati. To vam istinu govori. Rukati i nismo prgavi, nismo ćakuljave, nismo kavarke, nismo samo kućanstvo. Eto. I kako podignuti dicu, kako dati dici, kako. Eto. Moja je geni puno dobra. Puno. Ja više rati ne mogu. Ni u polje, ono po kući mogla bi. A imam gori sina i nevistu, ja sam i pridala slobodu. Eno i sve neka radu, ja imam moju mirnoću. U stare dane trebaš imati mirnoću, a u mlade dane se jači. Više snage imaš. I onda sve možeš lakše izdržati nekad ostariš. Oni imaju slobodu, ja imam moju mirnoću. Mladim treba sloboda, a nam mirnoću.